Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba usaphila-ke. Mina ngicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe neseti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ngizokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke udaba okulethele lona-ke namhlanje ngilethele-ke ividiyo-ke yo-M_K-ke laphana-ke yo-M_K laphana-ke update-a-ke abantu-ke laphana-ke eveza-ke okusazokwenzeka-ke laphana-ke eveza-ke nokuningi kodwa-ke angifuni-ke mina uthezwa ngami into nje dlala le video-ke uzizwele wena ukuthi-ke uthini-ke lo mlisa lo. Mina ngicela ukulaphana usuzwile-ke le video le ngene ema-comment section-ke ufike ushiye uvo lwakho ukuthi nawe ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke bese ugcinizana nebhathini nje subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba ezintsha-ke nje ezobe ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Sanibonani ninjani, niyaphila? Sesithi isikhathi esigcina ukukhuluma nokubonana. Hey, sekukuningi osekwenzekile bakithi. Kuningi sikubone kwenzeka ezweni, kwenzeka emkhontweni. Hayibo, bathi uNgulubu usalasala kasekho uhambile. Hayibo, uJudge Zondo uhambile. Hey, kwenzakalani? Nangu Floyd Shivambu enza izinto zakhe ngapha. Kanti bafethu kwenzakalani ezweni? Naku MK ukhula, naku MK Wanda. Nakho kwakhiwa ama-branch, nakho bafethu kubuya abantu. Siyabuka mhlambe-ke siqale la ukuthi sinesikhathi esingaphansi kwesonto. This is the last week. Next week Wednesday, Thursday is gonna be the last week before kuphele isikhathi esibekiwe sika 3 months, and we are very concerned about that as umkhonto wesizwe leaders and members. But ke we are waiting for i-office elikhulu ukuthi lisichazele ukuthi kwenzakalani nabaphathi kuleso simo esinjengaleso. Siyabonga kakhulu, siyabona futhi kuyahlelwa, kuyahlanganiswa kumkhonto, kulandwa nezifundiswa zizongena, kufunakala abantu abawazi umsebenzi wabo abangona nje just ama-politicians. Lokho futhi kuyinto enhle. Nangapha emakhosini siyabona, nangapha kwabazenkolo, nangapha kubalaphi bendabuko kuke kwabakhona umgqiqo lapha eThekwini eCity Hall la kade khona inyanga nabelaphi bendabuko nabo bonke bohlobo njalo izangoma amathwasa abo bekhala ukuthi umsebenzi wabo unaki izinto zaba zenzeke, sike saba ingxenye yakho. And siyabona ngapha uShivambu uphumile, siyabona inyembezi zomfana ekhala ukuthi hey laze lapheka iqembu, noma ezama ukuyiqinisa-ke kulesi sithangami kade senzeni ngomsombuluko, kodwa kuyabonakala ukuthi akuyila kumele kiwe khona. Yikho lokho bafethu sikhuluma ngakho okumele sikunake sikubheke. Kodwa-ke kakhulu nakho konke ukubonga bafethu uncamalala, ukubonga kona wonke amalungu omkhonto wesizwe amile ayithembayo akholwayo ukuthi kuba khona kwawo kuzowenza umehluko. And ikakhulukazi ukubona nakuma-ground forces ukubona kunama meetings akhona la kuhatshulwa khona, kunemhabulo emangathisayo, konke lokho kuyasithokozisa ukubona kwenzeka. So ngithi-ke angikusho lokhu ukuthi emva kwesikhathi eside lesiqhubekeni sibambeni umkhonto ukhona ukuhlala. Nami ngibhizi kakhulu, bekufuze ngabe izolo ngiseMpumalanga province, namhlanje kufuze ngabe ngiseLimpopo, kusasa kufuze ngabe ngise-North West. But-ke ngenxa yomsebenzi nami ngibhizi ngezinto zami personal, umuntu abhizi ngaze ayilungisa ngoba impilo sikhumbule kumkhonto sibizwanga siyizele. So lokho kusho ukuthi kumele sihlanganise nempilo ngoba akekho sikhokhelayo siyayikhokhela. So-ke ngikuleyo mshikashika njengalokho, but okunye sobuye sichaze ngokuhamba kwesikhathi. Sibonge kakhulu i-follow up nabantu abasilandela, sibonge kakhulu kwi-workers desk ngokomsebenzi ewenzayo, sibonge kakhulu. Mhlambe-ke for the first time sikusho ukuthi ne-JNU bafethu siyayibonga to a certain level ngoba ibona ikhipha ama-ministers asebenzayo nabantu abazimisele, ngoba phela manje sekudlala umabhekana noma ubani ubheka omunye ukuthi kuhamba kanjani, ngoba nenhlangano kuyona naye ikwazi ukukuyeka uma ungasebenzi. Ikhona leyo nto yokuvuka, kodwa akayikho into edlula ukuba kumkhonto nokuthi leli zwe siyalifuna libuyile, siyafuna amandla abuyele emakhosini, siyafuna ukuthi liphathwe amakhosi oselo, siyafisa ukuthi njengabantu abamnyama, the black South Africans, sibe nezwe ezweni lethu, singahlali sibe yithina esihluphekayo, kube yithina esiswele imisebenzi, kube yithina esinenkinga. Kuyabonakala ukuthi inkohlakalo isahamba phezulu. Phela ngeke bafethu ngempela kudlalwe ngathi ukuthi sibonile
uma khulunywa endabeni mekhulunywa indaba yalabantu abawu-95 bekuthiwa bayadeportwa ngoba kuthiwa icala likho ubufakazi abukho. Kungezinye zey'nkombo ukuthi kusemningi umsebenzi omele wenziwe ukuya phansi nokulungisa izinto. So-ke nje yilokho kade ngibona namanye ama-members awu-MK ey'ndaweni ezahlukene aseqalile angena ey'ndaweni alwa nesidla sokuba kube khona abantu bokufika nabangekho emthethweni nabangekho documented okumsebenzi uqale njenge-workers desk yawo MK. So nalokho futhi kuyasithokozisa ukubona abanye abantu besukuma. Kuphela nje kumele sikwenze ukuthi asigcini ngokusukuma futhi asitarget abantu ukuze sibe ngabantu abazenephobic. Asilandeleni ama-fact ethu, silwela amalungelo abasebenzi, silwela abantu bethu base-South Africa. Asilwi nabantu bokufika ngoba sithi bangabokufika nje kuphela. Sikhumbule ukuthi nalaba abawohlango lumhlophe, nalaba baseNdiya, nalaba bama-China, nabo bonke abanye abangekho ngokusemthethweni badeserve ukuthi nabo bathole i-treatment efanayo. Kungabhekwa nje kuphela laba abamnyama bala e-Afrika, whether ngabe ama-Zimbabweans, whether ngabe abase-Nigeria. Siyawuza umsindo wase-Nigeria ngo-Miss South Africa no Miss Universe, mase bo Miss Nigeria uKhedimele Nkosi yami. Kubi nje, kubi kuyaphithizela bafethu, kubhizi, but nje ilokho enginakho namhlanje ukuthi cha umkhonto iyaqhubeka. Nokuthi kade ngagcina ukunibona mina ngingangibona hayi ngoba ngingekho ngikhona, noma ngingekho ngoba kuba khona kwami kusho ukuthi angikho, noma ngikhona ngisuke ngingekho ngoba sokukhona ngisuke ngikhona ngikukho. Uyayizwa lento engishoyo. So ke siyabonga kakhulu. Asiqhubekeni bafethu siwumkhonto, asiqhubekeni the ground forces, asiqhubekeni silanda abantu. Amakhadi ayatholakala u-120 nje kuphela. Wenze sure ukuthi uma kuwukuthi awukho eduze nomshini, kunabantu abaseduze nomshini, uthumela isithombe sakho nje sine-background enhle njengalela emva kwami, noma sepasi kubantu abangakwazi ukuthi bakuyele e-office noma la imshini ikhona, ukwazi ukuthi uyitholele ikhadi lakho. Kubalulekile ngoba kungekudala sizobe ngimenyezela indaba yokuya kuma-elective conference, and kubalulekile ukuthi ube nalo. Nokubona kubaba uNxamalala uMsholozi umhlanganyelwa naye benondodakazi beveza ukuthi sebenawo. Le nto ibalulekile ukuthi umuntu akabe nalo. Nami nginalo. So asibe nawo wonke as ama-members. Women's League yakhula kakhulu. Siyabonga konke ama-ground forces, abantu besifazane siyabadinga. Thatha Mbokodo, thatha nakho ukuthi kade nginomkhuhlane, lokhu ngakusho nakwi-video yokugcina. Umkhuhlane manje uyezwa namehla ayabonakala ukuthi hey zisamkhalela lo mfethu akakalulami ngokwanele. But-ke ngingabuye ngibobani uma ngabe ngezi kubantu ababalulekile okumphakathi, okuyisizwe, okungamalungu omkhonto wesizwe, ekutheni siphinde si-engage ey'ntweni ey'qhubekayo. So singathanda kakhulu. Siqhubekeni sisebenza, siqhubekeni sibe ground for. Let us get ama-regalia e-MK, let us support u-MK. Newspaper yethu ikhona bakithi, u-MK newspaper. Kuningi okunye okusahlelwayo nokusalungiswa. Ngizwile kuthiwa ngoMgqibelo kuzobe kuhlangene iy'ntatheli ndawandawana zawo MK. Nathi sobe sikhona ukulungisa njengabantu abakwi-office elikhulu, noma ngithi kwi-leadership position nakwi-administration yaliphepha. So-ke kuningi nje kuyenzeka, but bengithi angikugoqe konke ngikubambe ukuze nawe uzosikhululeka usizakale. But nanokuthi nazo sisekhona, sawuphusha umkhonto, siyayiphusha. Iseza imbizo yamakhosi. Kade ngifonelwe nje abaphathi bamakhosi eGoli, kade ngifonelwe abaphathi bamakhosi eNorth West, oKunkani nase-Eastern Cape, bebuza inhlelo ihamba kanjani. Kunama-logistics esibhizi nawo ukuze silungiselele le mbizo enkulukazi yokuhlanganisa amakhosi, ukubheka inkinga ethinta amakhosi nokuningi okuthinta lokho. So-ke sikhona. Thatha mkhonto, thatha. Gwaza mkhonto, gwaza. Phakama Nxamalala, phakama. Ayikhale.